pokoknya menjambol di warna putih putih selek. Yo apa nih biu mas cice cenek kene mumpung ae ane biu ampon ae gena. Aduh laju reseh guling pitan kekene kae numpang doge hati sing merasa umure jak hati tua kene dah itu nih roh nuken bawa ajine onyang bawa memutih kena uban lacur mulan jak sing dadi ngelah Adi hitam putih warna bo Edi. Adi patuh jak kene deh warnanya. Pasti kanji anggur kayak gini kamu semero. jak tuwag doge nih yang aku hidup di zaman modern masa kanyi masa ingin akan nyemirin nyen Bersih, hitam putih kak nih kan bersih kan cocok aja. bleaching salam aja putih black ane putih madan bleaching ane salam madan hag apa ada ane tuh Sudah apa campur itu lagi. Maksudnya lucu nih nggak itu bang, patut lah nih warna nih. Saya di ungu apa abu-abu kek, apa kek? ngetren jak sing nawang nang apa bok saja nih Di misi jambol lah deh. Kalau dan misi gading, misi selam, misi putih. Di cara kodras warna bok nih. cerik berengkengan cak baru adaan dogen saya sing nawang lagi ngetren nih lagi in nih bok ini high like ada nih cak sing ngerti adi mana kengken nih adi cek serba ungu ke gitu mentong antak kutek ungu onyang Ya ungu ungu, baju ungu, tanah ungu, ketek ungu. nyapa gobane caro tungu yen bu Ye, apa dungu kengken yo cita-cita dungu langah madan dungu nawang oh. manjung waduh do kan dua Betul lucu lah pokoknya menjambol di warna putih putih selam apa tuh. Patut lah nih warnanya. Bah, ya, saya ngerti ya. Buka Google, ales kenapa ngetren sih lagi nyan, jadi lengah. Tapi tuh lucu emang menjambol tuh dua negara kodras. Jambul, Bukan warnanya sing misi gading bentuk. jambul kayaknya sing kolkas adane. Ini madan burung kakak tua, tahu? Ini madan burung. Ada, ini madan kakak tua, tahu? Burung kakak tua. Bah, jak saya ngerti. Nah, bisa nganu jak ngerti. Jadi ngobrol serius jadi nenenan. Jadi mumpung ngaji tumben man ngoto-ngoto aja ada itu sambil kene megae mungkus tumpang. Jadi kengken tujuan da itu nih ke kalian ngaji mantu. Mantu ane kengken kalian ngaji. Mantuannya beruang lah. Beruang. Ada yang pipes. Kaden beruang kutub man. Maksudnya mau pipes kengken saya ngerti yo. Ada sugar daddy, ada beruang, ada suge. Oh, laki-laki beruang. Oh, berarti mantu cagar tuh ada ane nawang. Ade bang ale laki-laki beruang engke tuh maksudnya cekahuan jo ane lacur ale biasa kan aluan aja ngatur misi ale laki-laki beruang. Karena Aji kan bertawang dari itu misi foya-foya. Misi musuh cak sing ngerti cak pusing otak gitu cak biyen memutih-mutih hal tenas nenan mikiran panah ke kene. Iya naji maksudnya sing yo misi musuh. Nah misi foya-foya ada kita bosku. madang gitu sing ngerti. Aji Foya-foya, nah, mana kita boh ilais tumpengnya apa Aji. Itu beli yang kasih apa iPhone nah. Masih mau tolongin mau ke tumpang. apa dah apa ya iPhone cek sing ngerti apa bepuan gitu Apa ya nih misi apel macam lo. Ini misi doron itu lo. jangan lah misi apal macam kok jak repot-repot kan Panggilan selfie. sing jo kita maksudnya ya nah bo ngerti ya selfie tiktokan kan mulan gagahan itu apa apal macam kok tenan sing seru sing luwung apal macam kok cek kamu aja cek ane biutoh ane kene kan utuh nenek Apun saya merasa ada cenik ini. di janek amune orang Ada janek cenik itu apa itu? lokalan bade luang ngapin janek nih onen taen ngerasaan kayak ngerasaan lokalan cek anu ngeremehan produk lokal tau kan kayak apa yang misi biu kayaknya nah seru nih Apa tuh? Dan buat cenik misi bengkot baby. Isinya.
Ane lesar nah, nih cara lesar bukan nih cara lesar anu sing luwung, sing ada nyangkat apa? Pancing itu ada lesar, pancingnya. Oh nyang pancing bisa bengkot nyangkat gitu. Sing nawang nih, mak itu sing nuturin apa aja ane kejorok-jorok ane sekan keganang model apa misi biu lambang biu toh kegene pasti jeg ngetren nah. Cak kan le ape apel mencekut aneh bawa kepasanan nah mencak ngetren lu sana cak pasti cak tren dari nenenan cak liu bisa temen kene cak acak aku impor aku nomor pertama nah aku nah Biu apa nih biu masih cenek kene mumpung ae ane biu ampon genang itu kan cuma ane impor. Hah? Biu ampun? Ampura semeton, video sane wau entah hiburan. Lingang, like, comment, share, and subscribe video Pican betul. Serta bunyikan loncengnya biar ada notif-notif baru. Dan jangan di-skip videonya sama iklannya ya. Bye. Gokil guys, jangan lupa Pican mertu.